I pozdrav ljudi svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo da igramo Age of History 2 i ovo će biti serijal gdje ćemo vratiti Srpsko carstvo. O da, dobro ste me čuli, Srpsko carstvo. Igrat ćemo moderni svet, učite scenariju i da izaberemo našu državu Srbiju. Ovo će biti nekoliko epizoda i ćemo da probamo da vratimo Srpsko carstvo. Igrat ćemo na teško i agresivnost ćemo staviti na 183. Evo ovako. Prvo idemo ovdje i da nabuđimo istraživanje. To. Pa onda ekonomiju i populaciju. To je to. Sada isto ćemo da idemo ovdje i taksu da nabuđimo dok su srećni narod i robu će smanjimo za 2% i možemo mi da krenemo. Ovu mrlju što nije zemlja, a morat ćemo da je uzmemo, to ćemo mi veoma lako da osvojimo, a pre nego što i napadnemo, moramo bolji odnosi sa svim državama oko. A evo Rumunija, pa sad Bugarska, pa piše mi pakt o napadanju isto, evo Hrvatska sad, pa sada Bosna i Mađarsku ću, još Mađarsku i evo ga. Ako želite da nastavimo ove serije, bacite jedan veliki like i subscribe. Pa, hajmo da nastavimo. Znači, ovo ću da sklondim na smeta. Ovo, Mađarska. Evo ovdje malo nešto će obučen. Tako. I možemo mi odmah da objavljujemo rat. Ne mogu prvi potezi da objavljujem rat. Aha, dobro. Nema veze, sad ćemo još malo da se čekamo. Ovdje će dodamo jednu vojsku malu. Pa ajmo sada mi objavljujemo rat. Evo ga. Objavi rat. Sad muzika. Zločinac iz rata, moj je tata, zločinac iz rata, vi se potrudite, pa ga osudite. Ova nepostojeća zemlja je osvojena, mirovni pregovori, daćeš mi sve, pošalji molbu, prihvatili su. Odlično ljudi. Pišite da se dobro čujem, da je dobro ovo, da se čuje igrica dobro i sve da je okej. Ajmo ovdje stavio ovu vojsku proti Crne Gore. Poslije moramo da isto sad asimilujemo ljude da mi budu svi Srbi. Evo ako imamo 2000 vojnika, za Crnu Goru oko 4000 će da bude dosta, tako 4000 i nešto. Što moramo još da skupljamo pare. Sam mislio da imam dovoljno. Znači, stavit ću 2300, imamo 4400. I idemo brzo drugi rat protiv Crne Gore. Crna Gora, objavi rat. Muzika. Zločinac iz rata. Bravo. Odlično nam ide za sad. Mirovni pregovori, daćeš mi sve. I konačno smo izašli na more. Sljedeću zemlju bi Makedoniju, ali polako ćemo sad. Znači, malo sam ovdje požurio. Ovako, da li je moguće neki savez možda, a? Ne. A sa Bosnom? Moguće savez sa Bosnom. Sa Hrvatskom je jako blizu. Onako crta. Ljudi, imamo sa Bosnom savez. Odlično. Odlično. Šta sa Mađarskom? Nije moguće savez.
Ništa, sad ćemo malo, gledajte, Beograd, farma, radionica. Znači, da vidite isto, prvo, evo koliko je Srpsko carstvo. Znači, trebamo da uzmemo cijelu Makedoniju, Albaniju, velike delove Bugarske, ali kad ih napadnem, ja ću cijelu Bugarsku da uzmem. Dosta Grčke, ali možda ću i njih da uzmem i Atinu barem. I jedan provincija Rumunije, ili ću to da kupim, ili ću da ih napadam pa ću uzem više. I ovdje cijela Bosna i 2 provincije Hrvatske. Tako da to će nam trebati, to će biti malo zeznuto. Jači Bugari od nas. Ali kako kad imamo mnogo veću populaciju njih? Za 100.000. A ekonomski skoro imamo malo manje i imamo veću barem ekonomiju. Sad, ja neću da budem demokratija. Gdje se beše to menja? Uređenje. Hoću monarhija da budem. A za to mi treba 12.000 bara. Evo ti, 12.000. Da budemo monarhija, bre. Pomeni uređenje, da imamo kraljeve, a ne predsjednike. Potvrdi. Evo. Pa postavi smo Kraljevina Srbija. To mi se sviđa. Može. Sada smo ljudi Kraljevina Srbija. Što je dosta dobro. Grčka napala Rumuniju. Te da vidim što se dešava u svetu. Francuska, Italija. Opasan rat. Za sad, boga mi nerešeno. Ovdje ništa. I ovdje ništa. Turska uzela već Siriju. Kina i Indija već ludnica. Ovdje kako vidim Indija vodi. Mada vraća se Kina. Rusija ništa za sad. Ameriku da vidimo ovdje ništa. Meksiko. Gvatemala cepnula Meksiko. Ali će da padnu oni sigurno pod Meksiko. Brazil ovdje ništa. Ovaj miran kontinent ovdje za sad. Afrika. Pa ima tu neko ratovi. Etiopija, brate. Etiopija ljudi uvek postane neka prejaka zemlja. Ovo nije normalno. Znači jednom sam igrao sa Srbijom. Oni osvojili pola Afrike. Sad Grčka gubi. Ovdje uvek Rumunija napravi neku imperiju i budu jaki. Prejaki budu. Ništa, ajmo mi da nastavimo sa našim osvajanjem. Znači, ovdje imam 800 vojnika. Dodat ćeš tu još da imamo 3.000. Jer taman će bude i više nego dovoljno za Makedoniju. I plus možemo i tu i da iskoristimo za Albaniju. Ajmo, ne Grčko, Hrvatsko, savez. Spava je šansa. Spava je šansa, nažalost. Ne mogu da verujem. Šta da radiš? Ništa, bolje odnosi. Neki savez sa Bugarskom je moguće, da li ste bre realni? Dobro, imam Bošnjaki barem. I ovdje 3.000 dodaš. I tamo imamo i više nego dovoljno za Makedoniju i imamo i za Albaniju. I to je to za tu epizodu što ću da uradim. Poslije ću i Bosnu, i Hrvatsku, i Bugarsku, to ćemo kasnije. Francuzi sad vode. Ništa. Idemo sada. Objavi rat Republici Makedoniji. Ajmo muzika. Zločinac iz rata, moj je tata, zločinac iz rata. Vi se potrudite, pa ga osudite, I Makedonija je osvojena. Mirovni pregovori, daj mi sve. Pošalji zahteve, to je to. Samo je Albanija ostala i njih ćemo ovako rešiti. Sad, ovdje meni treba mnogo vojske. Tu će mi mnogo trebati vojske i to će biti problem. Malo asimilacija. Asimiluj. Tako. Istraživanje ne na 8, na 7 stavi. Ovo tu mi treba dosta vojnika. Tu.
tražim ja vojsku. Evo odavde ću da dodam. Znači, tu mnogo mi vojska uvek treba. Tako tu. Tu mnogo će da bude bitno. Ovde, brate, dodam 1000. I ovde 1000 sam, ajde, jebem ti moju ekonomiju kad sam siromašan. Pa si mi još. Sada se pripremamo za Albaniju. Da li ćemo pobediti, saznaćemo. I ovde još 1000. I sada ovde ću da dodam još jedno 1500 vojnika. Sledeći potezi, samo spemaj. A da, nije Simeona, ništa. Idi ovde, dodaj. Pa stavi. Malo gubimo pare. Nema veze, bre, ej. Bitno da mi smo pusu i da cepamo ove zemlje. I objavljujemo rat Albaniji. Ide muzika. Zločinac iz rata, moj je tata, zločinac iz rata. Vi se potrudite, pa ga osudite, vi se potrudite, pa ga osudite. Nema niko muda da vodi ga do suda, nema niko muda da vodi ga do suda. Kraj, osvojili smo Albaniju. To je to, daćeš mi sve. Đubrad jedna, otkovam 3000 vojnika što ste me zajebali. Pošaljimo obu. Prihvatili su. Sad ćemo ovdje da similujemo. Ja ode u 3 materine. Znači to, ovo 91 isto. I ja mislim da bi ovdje ljudi završili s epizodom, ali ajmo pre nego što završimo da vidimo svet. Grčka je, brate, gotova od Rumunije. Ovdje je ništa, Švajcarska i Francusko napala, i sa Italijom, Francuzi sad padaju, vrativi se ovi Italijani. U Africi da vidimo, Etiopija, naravno sila, Boga mi isto Sudan se vratio, ovdje isto je od s druge strane, možda nešto se promenio, Kamerun isto se malo proširio. Ajmo da vidimo Južnu Ameriku, ništa, baš ništa ovdje. A ovdje nije, sad sam vidio, Čile ne postoji, Argentina i Peru su ih pocepkali. Venezuela tu, Kolumbija napala Peru i Boga mi Peru im vraća. Meksiko da, uništio je ove Nikaragvu beše i uzo je Nikaragvu celu. To je okej, to je dobro za njih. Amerika nije napala Kanadu. I tako da, ljudi, ovdje ćemo završiti s epizodom. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj. Doviđenja!